ئەم کاتتان باش بینەرانی هێژە ئیرۆز لەگەڵ برێز ئیلهام ئەحمەد هەفسەرۆکێ پەیوەندیان دەرvê ئیدارەیە زاتی لە ڕۆژاوای کوردستانی هەفپەلینە لە پەراوێزێ مؤتەمەری میونخ چ دکەین لە ئەڵمانیا برێز ئیلهام خان سلااف ئەم تا دیت لە میونخ سێکوریتی کۆنفرنس و تو وەکی سیاسەتمەدارە کورد و لە هەمان کاتیشدا وەکوی سیاسەتمەدارێک سووریا هاتیە پێشوازیکردە و هەم لەگەڵ برێز جەنەرال مەزلوم عەبدی دەرکاتی هەمیش لەگەڵ برێز وەزیرێ دەرvê سووریایە دەرکەتی حەسێتە چاوایە و تو لەگەڵ هەم لەگەڵ سەرکردە کورد هەم لەگەڵ سەرکردەك عەرەب سووری پشتی ئەڤ ڕەوشێک و لەسەر سووریا چێبوو لە کۆنفرانسێک ناودەوڵەتی دەرکەتی نها سووری وڵاتێ کوردایەژی و ئێ پێکهاتەی دن هەمیەژی یعنی وڵاتی مشتەرەکێ هەر بەشن بەشداربوونا me civînan de wek şandeyekê hevbeş bi rayedarên hikûmeta Sûrî rin ew bi xwe cihê rast e pêwîst e jî wisa be heya niha çê nebûye lê ev cara yek wisa bi hevdûra derketin tiştekî erênî bû ji bo we jî girîng bû wek jinekî jî di nava van hevdîtinan de di vî karî de her çi pasa bê yani ewek çi dibêjin yani aliyên pêwîstî wê yî pir pir zarûrî hene ku di vê xebatê de hem nûnerê jin hem wek jin beşdar bibe ku dîmenek bide Sûrî ji vaya tê ava kir yani jin mê pêk hate rengareng ji vê nav pêktê ji rûviya dibe ku temsîleke rast di van saziya te bide ئەب یعنی ڕوانیناکە پڕ ڕاستە سەریسەر وسە لێ لواقعا سووریدا و پشتی لە هەفکردن چێبوویە دەناوبارە کووردا و حکوومەتە سووریەدا تو وسا دەفکری مستەقبەلا سووریا مستەقبەلێک وسا دەبێت و کورد عەلەوی دروز و لەگەڵ سونی عەرەب بەهەبرا بکارن کار بکەن و لە هەمان کاتیشدا ژن ئەوێن ku ڕۆلە خۆ بلێزم دەدا و مستەقبەلا سووریەدا yani em bihêvîna wisa bibe heya bi niha newaye yani tek alî tê birêvebirin dibe ku ev guhartin çê bibin ji bo ku istiqrara Sûrî çê bibe ji bo ku avakirin çê bibe pêwîstî heye ku yani guhartinek wisa jî di rêveberiya Sûrî de çê bibe distûreke nû ji bo Sûrî bê avakirin her kesek temsîla xwe tê de bibîne hem jî ne tenê wek temsîl di avakirin û biryarên derbarê Sûrî de tê girtin bi îrade beşdar û hin jî re pêwîst e پشتی سووریا هاتە یعنی سیستەم هاتە گۆڕتن و هاتەشە بەسەرکردایەتی ئەمەشارە دەست بەسەر حکومانی داگرت ڕەوشێک نوو ji سووریادا هاتە چێبوون و دوێ ڕەوشێدا پشتی کورد لە ینی ڕێکەوتنا دێ ئادار چێبوو ڕێکەوتن نەهاتە جێبەجێکردن حتا کۆتایی مەها یەک و پشتی ئەو شار چێبوو هاتا پشتی بیستونە هەمە هەیە لە هێفکردنە چێبوو پڕ کەس ڕاخنەی کووردا دەکەن ku dibêjin ew weqt kuşt û yanî tehlîlek xirab li ser siyaseta navdewletî çêkir û bi taybet li ser siyaseta Emerîkî ku ewan çawa li misteqbela dahatûya Sûriya derwanîn aya hûn xeletî li ku derê çêbûn û ji ber çi ev rêkewtina daha Marc çênebû û piştî rewşek wisa hate duruzbûn ji Sûriyayê de yani gelek sebeb hebûn ji bo ew rêkeftina dehê adarê pêk nehat yek ji aliyê Şamê de îxtîzameke daîmî tune bû yani hem komîsyon bê avekirin ev komîsyon meselê pêkanîndina peymanê bişopîne çê nebû û ku jî her daîm ji bo hevdîtina jî amade ne amade bû ku pêna bikin ji bo ya hem jî mudaxelê derve gelek zêde bûn rastî yani
هلك مداخلة نيني هيكو بون آستانج لبيشيا ريكفتن وەکی بيكوري هنا يعني ولاية إقليمية إكو بباندوش دوسيا سوري دا مثلا جي تركيا يعني دخواستكو إلا هي أف دوسيا وكو أو دخوازي بريفا بچي نوكو خلقي سوري تشاوت كارن ناف خدا الهفته بكي يعني أو آستانجي هبون يعني هم آستانجين هندرين هم درفا نهشتن كو أف ريكفتن شوازكي راس بمشي پشتی لەهافکردنا 16 هەیە و پشتی بتارۆ لەهافکردنا 29 جانیواری کانونی دووە ڕەوشێک و هاانیتە چێکردن نەها کورد لە ڕۆژاوایە کوردستانی حتا چەند ینی چ قاس لێ لە هەفکردمێ رازینە و کیژان داوای خواستێ کورد دناو وێ ڕێکەوتنێدا حتا نەها نەهاتە جێبەجێکردن يعني أو ريكفتنا داوي چي بو دسفكي دا وقتا عيلاني براستي اوك ترسين دان آوكري جي انجامي يعني نفهم كرنا بيماني ما ترسينك كلك جديدة وآفا كرنا ما بشرا وسط كارن بيجم يعني تان نلقور دا خازي وكي بيدكرا لي حالي حاضر أو هاد بينكو بيوستا أف دكفتن جيبي بي لقالكو هينجي ما ترسين هناك خال تدا أو دام كبه يعني بروبلم دار بكبش بركو هينجي أو زمانه دجبري يراق هندنه ناف جواك عرب دا مثلا أفيا تبكار آي و أف خطريك بيشاروجي جارك دي يعني هناك كس ناف بكاتا عرب دا دي ساج دجبريا كرد بارب بكار آني و أف ركفتا كرا ببي أف خطري هم جبوه شو باندن جيرا لازمه يعني كرد يوم جي كرد جشتي جواكا كرد حالي أنا هاند بيجن أف ركفتن باش بيكوري باشه لي دبي دستور دا بغارانتي دي به يعني غارانتي تخوازن غارانتي اكي دستوري تخوازن جاف دير غارانتور كجرا بيوسته دا كون نفدا خراب نبي أف ركفتن و ريل بيشي شربنه تو لە پرس کۆنفرانسا بەری پشتی لەافکردنە گوت و کورد نونەرا خۆیان کۆمیتەیەکە دەستوری دەکشێنن دیمەشقای شامێ ئەف کۆمیتە هاتیتە چێکردن و این دست بینه بویه این دست بینه بویه لی هاتی خواستن ینی ڕژێمە بڵێن حکوومەتان نوێن سووری قبیر کردیە و دەستورێک و لەگەڵ کووردا جارێک دی بنویسینە بیوستاره قبول کریت لەسەر چ دەستورێک یان نقاشی وێ دەستوری کرد نه لە هەڵکرد يعني أو نقاشا هين دست بینه بویه تنه اف کومیتا چیه به کومیتا بویه بگیره دست اون دەخوازن چ مافە کوردی دەناو دەستورە سووریادا جێبگرێ يعني أو مرسومه کو در کتنه سر و کمار در خستیم اونا پیوست ببین ماده دستور لگل کو مسئله پرورده بزمان دایی که بوی شوازی کو کتیه مرسوم نرسته يعني بیادا او ناک ام راست نابینیم وی شوازی يعني ما فکر کرده تنه 2 درسا ببینه 2 ساعتا پرورده خوب ببینه نه يعني زمانی کردی نه فرانسی انگلیزیه نه زمانه که غریبه جسوری بکوکه سر آخه خوی و ما فیوانی کو بتمامین زمانی کردی پرورده بین اف گرک ببه ماده که دستوری ئیرۆ حکوومەتە سووری هەندە قرار شێکردن لەسەر لامەرکەزیە لە سووریادا ئەو لامەرکەزیەک و نەها دەوڵەتە سووری بەری دەخواست مرکزیەک پڕ بۆکەوەت چێ بکەنها دەخوازن لە مەرکەزی بێ ئەو لە قەرار بەشەکە لە هەفکردنەوە لەگەڵ حکوومەتە سووری دەیان پشتیک و فشارێک ینی زەختێک دووەلی دەسەروان شەویە ئەوان ئەو قەرار چێکری يعني خالن ريكفتن اساس نشانه يعني ابو خو هناك چرچبه که وصل درس خوت مثلا محافظة والي باريزگاه ما ديار كر دما دستور بي ليفساندن دستور دا او يا بيوست به بجارتن يعني خلق هرمي كرك يا هل بجار هر باريزگاه محافظة خواهي جير
اوین رنگێکی لە ناوەندیبوونی دەرفەوتێ خاڵên din jî yani îko wek xisûsiyeta herêmê Kurdî dête parastin dixe di peymanê de heye. Yani ringek bûsxwe di ew ê de heye esas peymanê de heye. Em dizanîn Rojava Kurdistan nek tenê di nav Sûriye de belkî li şer xilav sêdîjre sîstemek nû ava kiribû sîstema xwebarê veverî. Niha ku lihevkirinek çêbûye û destûrek nû çêdibe û Kurd li Rojava Kurdistanê dibêt beşek di sîstema Sûriya nû de. Ev destkewtên şorişa Rojavaya Kurdistanê ev komûn e, meselêşin e, mesele îkolojî ye, ev îdeolojî ku Bilhan Birez Abdullah Öcalan pêşketiye Democratic Nation yani dewleta neteya demokratîk heger li Sûriye ji de nêta qebîlkirin çawa Rojavayê Kurdistan dikare wê sîstemê biparêze? Derfetekê ew sîstem bête parastin. Xusûsiyet di peymanê de xusûsiyet daye pêş xusûsiyeta herêmê Kurdî. Di çerçeva herêmê Kurdî de yani ew dezgeh û rêxistinên civakî di çerçeva îdarî de bi şêwazekî derfetê parastinê wê heye û yek jî pêşerûj di hundirê Sûrî de yani va têkoşîna wê tiştekî berdewam bê nasekine li astil. Dizanim tu pir westiya îro û çend rojên dawî te pirsê min dawî ew e ku jin li Rojavayê Kurdistanê de hem wekî siyasetmedar, hem wekî aktivîst, hem wekî ew kesên ku li nav mujtemea de di nav komelge de dewrek pir mezin bihîstiye û wekî ji di nav spa de nav leşkerî jî de. Niha pirsyarek du pirsyar mezin hen heta niha ez lanîkem ez bersivê wan nizanim. Ev yek yepe je çawa di nav sîstemê Sûriye de cêdigirî bi taybet yanî yepe je ne tenê ku sîstema nû ya Sûriyê de jin qebîl nake, îdeolojiyê piştî yepe je ji qebîl nake û çawa ew dête yani ev lihevkirin çawa dête çawa bo yeko Yani ev mijarê guftugûyê mehîn ewa dawî dernexistiye yani siyaqeta dawî yan jî nêrîna dawî mehîn dernexistiye em li gel Şamê didin destîne yepe jê çawa xwe biparêze yani wek hêza jin beşdarbûna jin. Em pir girîng dibînin yani jin di navendê biryarê xwe nû saziya de hebe. Ewlekariya hundir e, saziyên xizmetê me, siyaset e, parastin e hemû qadan. Ji bo vê yani van destkeftîya me biparêzin dest de. Em bi dev jê nakirin. Belkî şêwaz bê guhartin, belkî yani rêbazên nû bên peyda kirin. Lê di encam da beşdarbûna jin ciwanin van de re em girîng dibînin û ne tenê li herêmê me kivayî Sûrî dibe wisa bibe em ê têkoşînê berdewam bikin. Birez İlham Ehmed zor spas bo katê te serkeftigî. Sağ ol.